วันนี้กันโลกของสันฮีอารมณ์กติข้อมายาเตรียมคนที่กันตรงเส้นโลกข้อมายาผู้ทั้งมวยดำลายคานเฮซูฟาเป็นสิ่งของที่สมจางคุณเสียบางตัวเองอะไรเดี๋ยวเด็กตัวดำลายคานเป็นส่งตัวบ้านปากโอลาดินให้มี International Indigenous Day ที่ได้พบข้ากันยังสัปดาห์ที่พบข้านี่เสียงคนเสียบางตัวจะมีนักส่งบุคคลสร้างที่เลสองประกาศตัวขันส่วนในโพสต์ซิวที่รับสนับสนุนเด็กข้าทางกติกามังตุชีนะให้ดูนะกันเมทางเรื่องข้านี่กันใส่เดียวดูเวจะประกาศชวนให้กันตุนไล่หุ่นอินลุงเล็ดนั่นเองลูกค้าที่เรากันตรงในสัจจะเลี้ยสักวางเตะ politics วางเตะ culture ที่เราวางเตะเลยสันตั้มตะกวางอินเชนดันนะอินเอฟนั่นเตะที่นิลาปิงนั่นเลยอินโดนีเซียเตะที่เซนสุนราพลักตักตักที่พบเอามันนี่อีกันเชียเชียงอ่ะเฮงอินเชนดันนั่นเลยอินเอฟนะเลยอินเอ็นชันนะเลยอินลาปิงนั่นสังการะเฮียนอีข้อเวลินะอามาโมเอ็มเลยอามาโมสุเซลเป็นตัวมันอีตัวจุอามาโมเป็นจุที่เฮียเราไม่อินปุ่มขัดนะทอองนัชชาอินสุยคอมนะนี่อันนี้อีกันที่เราไม่ยังอินสุยคอมเล่นปุ่มขัดนะในตัวรามาอันหลักที่เป็นคริสเตียนเลยริงตัวเดชส่วนกันติดตัวพวกอันนี้ตัววันนี้ให้เลยพลาสติกพวกเอสเตียมันหัวประเทศนี้นะที่นี่ดูชิมแต่มีอินช่างเลยน้ำมันพวกมีช่วยตึงนั่นเองทุกโซ่เลยประเทศดูด้านนั้นเนี่ยกันกับประเทศดูรินกันหลังดูรินคนใหญ่ๆตรงทางในดูสักนะหลังนี้เราต้องทายPlease welcome Mr. Prakash. อันนี้นักนักทัวร์สวยงามอเมริกา University of Hawaii ตัวนั้น Professor นี่เมกะอันนั้นตัวดังแต่จู่อาจจะดีจนมาดูใส่เวทตัวร่างไงล่ะแต่จู่กันสิงายานรถเดลไทยเราโอ้ดำเราหน้าฟังรถเดลไทยเรานี่กันสวยมาสางผู้เงินยันจุงอันนี้จู่กำลังผู้เจ้าเราไม่เทียไล่นำไอโอรันกัลตัวนี้อเมริกาดำเราหน้าฟังนี่รถเดลไทยเราว่าไอ้ส่วนตัวกันหุ่นเสร์มันมังตัวจันกันจันเลยได้ไง most reverend step รถทัวร์กันบุตรโทษนะเราหล่อนะไอ้ส่วนกันเล็กขบูฟักเสียนะหุ่นเป็นมันสักตัว reverend Dr. K. Tanzawa อันนี้ส่วนกันเล็กขบูเป็นคลางจากสักตัว reverend Banal Bela เขาไงเราดิ้งเล็กเซ่ไอโอรถกันจงแต่จูกัน guests of honor อันนี้กันเราเปียกตรงไอ้เราดิ้งเซ่ผู้ HV เลียนาไวเพย์ก็ใช่ที่กันรถเลี้ยจวน Reverend K. Bakeoti มาราไอโออันนี้จวนผู้นังเซียนมุงโซมีส่วน MZP นำมาจังยิน President หลังว่ารำดินยานักันโซมาอเมริกาจูอาจินังไอวางินเวนิฮัน Treasurer ไอโอตัวนี้นรนกลาผู้ไมเคิลและรำซานาของไอหลังดิเซนอินสบายสุนัขกันล้มตักสตักเอหุ่นป่วยหมดตักกิมิลงไงป่วยหมดสักเวียวันนี้โซฟาตะกันยินปุ่มขัดเห็นตูรินเล่แกมานินนังกันบัสโซนตูรินคุณจังไงตักเล่คุณรู้ตักอันนี้ไม่เสียนกันส้มเจ้าเนี่ยจุดอย่างเรื่องรูปจุงอ่ะเฮหุ่นที่มินมันปุยตัวปนกันส้มนั่นแหละดูเจ้าว่าแต่ส่วนวันนี้อาจารย์ปาร์ตี้ไอโออ่ะ local กันผมจอดคงไอ้ตะกินเราทิ้งอีละจอดกันเราหลงโดนเจ้าเนี่ยParty I.O. ที่พูดนะส่วน Whole I.O. กันเราเลย Aloha อันนี้จะเจอ Hawaii greeting อันเป็กด้านในจีบายด้านนี้ Aloha ที่จีบายที่พวกเราที่เว็บพวก
then tuna chana sayang khase kan tumnga August hi thapoi motak ania indigenous people tana thapoi motak August ni kwa abik takin ania. So that's significant also because 2019 is very important. It's the International Year of Indigenous Languages. So it's an honor to be here today on the release of a book in an indigenous language to add to the global dialogue about how important indigenous languages are and to keep the languages alive so that that culture then shapes the view and improves our world. Tun tha apoi mo tun kum hi apoi mo le zona chan chu sau ni le som pakwa hi indigenous people chong bi ta dian he kum bi kan puang ta chong hum hal na tan chu van chuan voi nia chu indigenous twal to nam hum hal kum nge ya chuan he mizo chung a sia nge chu book a chu bu a chu a release na tlang zai na ka ron tel thei hi a ro pin a longom ka tik le a kan ram khovel ta na thil changkai ani don ani ti ka be se tlatani. And so this book is very valuable for multiple reasons. One, it allows you to explore your history and your culture that's very rich. It also is strong in your resistance to stand up against wrong when the empires came through. But more importantly, it says you as a people have a right to exist on this earth and to be treated with dignity and respect by all people. He pu changkai na em chu nang mani in ni na nang mani in history in culture tan mai ni lavin midang te ne na tunge in ni midang te ne na in pho chwa na tur ta le midang ina minong ai poi mo na tur ta din poi mo le in sia. And what's so vital about this book, it allows you to focus and look deep inside the soul of Zo people and understand your identity, not one that's imposed upon you by international, but more importantly, what you know and feel every day here in your sacred land. He bu poi mo le na pakhat chu in mi in ana shi ram dang in le nam dang in an shi cheu ni lavin nang mani history nge nang mani kam chuang nge nang mani ni na chui na ani wagin a hu le zwalin ksia. The other important aspect is the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UN DRIP, was an important instrument adopted in 2007. I think it's very important for the Zo people to use that as a guide, along with your holy text and your culture, to choose a way forward where you work in unity. Poi mo kati pakhat chu hi lo sha to nga an UN DRIP ti hi he hi in nam te na in Bible in Holy Bible le in culture thil betlet tel yanin in ram paso da turata na document poi mo tak ani donin ka sia. 46 articles. Each one of those articles represent violations of the past, but also a way forward of reconciliation and mutual respect. Indigenous nam tam takhian in kay mani digna kan ni na indigna inni na ka hum hal atuma he indigenous rights yan chu hum hal le inni na in claim le le tu in nei le le tu rin document changkai ta ani article somli le paruk a omani to that one. She's doing a great job, don't you think? Yeah. And so the UN DRIP is absolutely an important instrument. There's many other instruments that I think it's important for the Zo people to be aware of related to human rights. There's 9 core human rights treaties. Human rights, UN DRIP pai ba ka hian human rights chungchang a hianin human rights treaty ke mani digna mishingina digna kan ne chumi hum hal tu na chungchang pakua lai a oma chu chu in shia ta poi mo bokin ka shia. Article 3 of the UN DRIP is the right to self-determination, and that is 1, to pursue one's political destiny, that is to determine your political future, but to pursue social, economic, and cultural development based on your own values, and to never be deprived of your own subsistence. Article 3 adds one, right to self-determination. Tutu? Oh, mani zalen ne mani political rights, this social economic rights that kami tungzang so inani. And food is very important, so subsistence, to make sure you always have a full table of nutrition. To be right to food.
so a tour kan a khop kan nei na turadana rights digna kan nei. The other aspect is in the human rights instruments, they're very important. And when India gets to be reviewed, I think it's important that we organize together to make sure the voice of the Zo people is heard at the UN. UN hian India big dan review a dona ni a chuta chong ka ngai poimo chu mizo zofa te o hi shia ani hen turin nang mani voice it nei ve the na turadan mala ki a tu nei ka shia. So I think it's very important for everyone to come together, to be able to read this book, to be able to read other books that have been written as well, to know who you are, and then pursue a path of peace together in unity. Ka ngai poimo chu in lung rual takin in pum khat na ril ru ne na voinia rong kal khom pe chu tiang ril ru pum in pum khat na ril ru chu ne ya he bu te hi chiara chui hawa chu tiang ril ru pu chu ga UN te po chu la dor ngai don ani kan la kalang ma chu tiang tur chuan ka ngai poimo chu a ro se ka unity in pum khat na ril ru ka a poimo ni. Also, the world probably needs your wisdom as well, because there's many giant issues that are being looked at the United Nations. Chu mai ba ka in shia na te in fin na te nang mani culture bi ka om te kham kha UN in an chang kai pui don bok ani. In September, just next month, will be the UN General Assembly. At that meeting, I'll be working with the Zo people, and we'll be together at the UN in New York, focusing on climate action, focusing on sustainable development, and also looking at the important issues of the 75th anniversary coming up of the United Nations and ways to go forward. Khale mai September thai hian chu UN meeting New York a tura chuan zo nang mani in nam ho den zo fa te hon hian tho ho na chuta UN meeting om nge he na tur dan chuan ma kan la mek boka chu apoi mo na chan chu anniversary UN anniversary how many years? 75th anniversary next year. 75th kum som sari le pangana anniversary kan nom dana chuta chuan topic poi mo tak tak te boka sei don boka ka phu kha ku to be nga along re ki sia ku den be le. So I do have to leave today, and I do apologize. I always count my blessings when I wake up here in Aizawa. This morning I just watched the clouds rolling in, and you definitely live in a very heavenly place. So it's sad that I have to leave to go teach at the University of Hawaii, but I'm very glad to be here again for the second time, and it was wonderful to come here for the first time during the ceremony a couple of years ago. So thank you again for opening your homes, and thank you, Mom, as well for everything. And we look forward to doing more trainings and workshops together so the Zo people can understand all the various paths to participate on the planetary issues. Thank you very much, and Hawaii Maluhia me kapona. Atopera ka say so hey University of Hawaii professor Zetir Torgado pagteka hey naktu tomorrow you're teaching again, right? Or chuan ka ho angai do na amaro chu karon om chunga min duat na te ka pimit and call na te le zoram bi moi ma heavenly atia van na mang vai ani chu anwang kan ma chu min and call na awan chuan dom thu ka sai dua. But I'd also like to ask you just quickly, what is your role with the UN in the UN, etc. UNB ka kan amar ani na le aro la kan sai fia se kan chia tian te turin. Many different roles. Just this summer, the main focus was assisting Indigenous peoples at the Permanent Forum on Indigenous Issues. I was the rapporteur assistant for the Permanent Forum's 18th session. Also, there's a new report on housing and Indigenous people's rights. You have unique housing in many ways. That report, I was assisting to draft that. And then most recently assisted to the ambassador of a small country, Tuvalu, focusing on climate change. So many different roles, many different hats. Tam tak kanaya, tam tak role tam tak kanaya. Choosing chuan kan summarize me kan me kan tuan chong tam Indigenous people bigi ka focus berle ka puina berle paper ka buat se dem berani ni ka ani se chuni. All right, thank you so much, Joshua. All right. Thank you.
hemi akong akaban lunglama hela hemi hi kasia kha ani kahan siar tiang nam lir punya hi le khabu hi Mizoram siam that tu Reverend Dr. Zhou Chola Londo siak ani alzai chola kha nam lir punya hi di kata na chana kha nghe ni a draft copy asiak laya ale khabu try to ra a han propo chin deu ni ka hia hei hia la chuak si la ba tin a sual point ka hello hele kabu atang hianen kan nam hi soi che pian thar kong thar ko bu tu ani thei ka be si ti chuan vision mal tak nia sia vision guided book ani then Pastor Chola in Larna in Mana Tokhan Nam Lir Puyeng Ying Di Hi Lo Sia Tok Tien Ka Til Ka A Cheng Di Don Ani Di Aring Ve In Karing Ani Chu Wangin Hele Kabu Hian Ka Tila Ka Arun Joy Nung Thar Le Chuti Rualin Mizo Chan Chin Achui Dan Hi historical, socio-political research ulu takti in Asia ani di ka comment ani ka preview ala niring maya hey karin ayat chatai in kunce takara arun di chuak ya pek zathum le som li le panga oma ti chuan ale khapuchan ve deu tho a hi mizo ni na identity mi hangina an siak te chuin arun siak langta chui da na hi ka soita kan khan historical, sociological, political approach ani Dichuan kan history kan mithiam hasatena an sia ka an soi chian dot ngam lem lo le hinting deva lozia dokte la khom khanen angai tuana chuan China kan omma kan ni dan om aswam tuana te kha atle te arom thai langa chuta tan chuanin kan nam alo than chok dan le mi tena an soidan hanga kha arom la khoma mi tena an soidan hang ala khom dan hi le khabuzia ta chuan Adam diary aba khang ngai dan hang nei te chanchin doi te asiak masa ti chuan an ngai dan le an thil thir dan kha asiak ta zela a pe mange o ka ti ani ki ka siak ve se ma le khabu kan han siak khian midangina an ngai dan kha an ma ni chanchin tel lem lo kan ilai kan la kho ma footnote kan identify mai thi na nia ani chuan poimo angai zong so kha aron lis tho zela chu wangin thil khiat ve du kan ram evolution zoi soya kan lo than chho dan heve du tan chuanin le ye chi nia Chian ye ji ani di ka han ta lang le du ka identity boy pui chu cha nga hian
ke ma poina ka rin lo hi aron ziak langa ka ring mai chuang lo ba ma se ka ngai tu na chu thui ta ka kai huai ani mizo minzir masatu ten Israel kha kan ni ring tu thil zia ka kha zia record upatak tak kha aron da tar chua ka khatiang anga missionary tele academician te na khatiang zonga anlo ngai tu ve kha a po ka lo ngai tu lutuk lova lose Israel tribe tia anron ziak na khang hang te kha aron la chua ka chu wangin khalamatu de tan chuanen en chian ngai khop mai hey chin lung Israel a honen hianin kan ti dun se va rin danin ang chia si lo pu bia ka te hi an soi ka oi chuang le lo ba ma sela kan kal dun thawa kan campaign dun thawa oi ve kher po ngai lo nu pa po kai oi chuang lo bania ka ti ya amai ro chu hey ani hianen oi de deven Captain Lytton David atena an sia sam khan zagiat som wami teng te kha aron la chua ka ani ve tak mayo mange te po ka ti rum lu mani ka oi lo top na chana hi chu ring hill stock ka hiaring kan dang him anni chu Semitic race an ni ya ke ni chu Mongolian race kan ni ya kan ti lo him mang hi ka ti ngot mai china ani ve thei thobani kum sang zoga hemi social evolution kala se la khan dang chho ve se la hemi chung chan thua atopa atlanga ron kum dan hi ahim sang de re chukatia ma se tlan kum dan thale mai ni ka hiya DNA lamatang ten tun la ya tu tenge kan ni Israel nam tha tak kan ni ve MT ten chui thina ani chuaren Calvary DNA atop mai atia a chan na thade mai khani ka hiya kha ne athil tum hi aram soi chiangin ka hiya identity mizo identity chuina le khabu atan chuanen le khabu thata kaniya ten tu dam kan ni lo zo fa te kan ni ti zo fa te ti lai tak hey a chapter thanin a chui ta a om ang reng dia vin ka hiya hey hi kalau soi de fo ani generic term min thur khom tu kan mamo naga ho cho naga ti hianen naga tham hang kha apor khom ta ka chu tiang deu lek chuanen hemi lu sei ku ki ho pai te heng zong zong min han thur khom tu generic term hi kan mamo ani kalau ti be thina he pu zai chona hianen zo fa te kan ni mai ti kha zo fa te khanen bia por kho mai don generic term kinde mai kha ani donen ka hiya chu identity kan han bilap chungcha na hianen contribution thade mai hi arom siama hey mithiam te identity lama thil zira ho te hianen identity reng hi chu dynamic sani dang lam zelani atia anti de ufeka chu wangin hemi identity a dynamic ina aron hin chua turatan hianen zo fa te kan ni maye ti kha aron contribute thale helam ve tu tan chuanen chia him tla kani kati boka ti chuan ato na a vision hi achiang zoram thar atia azoram thar hi
ปะเทียนถูเละลุตุกมาเฮียนกันทีนะทำไมเราจะจูบจูอารมณ์ปุยดลายตะกันนี่อาตานชวนจูรำทัลตีเละปะเทียนรำตีฮีเทียลทุมุนอันนี้จูอาทิลเจียงสมอาเฮียนอาเจียงที่ชวนเฮอะไรขับเลยอามาเลยอันชุ่มก็เอฟฟอร์ตทิมเฮียนZoram Christian political movement attend kabisi ani chuwangen voina hian lekha muthatak kanron tlang sara kanron soifia ile thewam u poisa hi nei lo deu kania ma silangen anthu pathan rul si ka bu khan bin encourage ka chua kana ko bi som chu ka lei him don ka ti bokani lame hi kagatang za klem khopa royal som le kabuzia royal doctor som le kabuzia ka tharau zo kin le ti a min tlang za tir ve te khia chimen no nar sin azia pakhat hol civil hospital ka tlang za ko ka ye voi thu pa tum thum le to rania ka va nei he adi mun ro pui taka athian in min da ni ka he ka long le a voina hian he le khabu tu dang kan ni lo zo fa de kan ni ti hi achia piang ten mizo kan ni dan dik tak an riat chua an riat zaw le zo the nan te ten chu ba ka mizo nam in pum khat na kong zong tura mi thin lung te akai tho the nan ado piang ten hele ka bo hian chiara mi zong zong chiar tor du sakna telin hele ka bo chatak hi atang sare Michael la ramsanga MZPI o local kha ring tu ni lo bek ze la mo adot le chuan pu HV Liana 5K Reverend K Beikoti Mara Bục minh dùng nung mà bu năng xiang mung dâu mi kan hun xem in pan sắc tu Most Reverend Stephen Brotuama kan lei khabu faksian na min nei saktu Reverend Dr. K Thanzawa lei khabu min tla za saktu Reverend Vanel Pela ke ho la sai lo mi cha te kap chuaka anunga masaber zaktu hini chỉ bài buộc na lệ dấu phạt thì nghe là thút sạch tiếng cần thì về rút mày ạ lệ có một lắm giật nia dấu phạt thì nghe là thút sạch hẳn tí tới chỗ yên tìm hay thì mà sẽ cần đi ông ta nên rất là cho vòng chân chỉ bài buộc na lệ dấu phạt thì nghe là thút sạch thì yên cần xia cần với cần lệ khắp bu tu đắng cần đi lâu dấu phạt thì cần nỉ thì lang giật quần mình phân quy tu ra cần sòng quần liền quần giật ống cậu chẳng party Paul ai ở local song lệ chung lệ khát thiền trà thế ba ta bát thian ram lệ nằm ta thọ quay đủ tắc local te in zawai kan la bai so Krista mingin mangai na lệ tu sak na si bai kabu ka cheu he kan lệ kabut lang zat tur khor pum ani thi nan min trong trai pui tu lệ thal e jung seng tu de song he na thin lung takin long thu ka soi tak se tani voino gas ni som ni pakhat sang ni le som le papua kan ram le nam ta na ni kha le kum poimo tak
min foi thleng tu kan lalpa pathian zofa te Israel te pathian chu fakle choi moin omro se zofa te kan nam ni na national identity le kan tha tu ancestor dik tak po shelo se thei lovin kum tam takan bo to a kan bo na are to to ka wangin ke mani chuan in chui ngai na po kan nei lova nam dang ten kan ni na te le kan tha tu ni an hriat te min chui sakin min lo ji saka ni khuwa kan lo hriat ve china chung mi te chui le si dan sul chui chuan kan chan chi te chuin kan lo ziak thi tu na pe chuan kan chan chin nam dang rin chan lo wa ziak tu than hem tak kanong ve ta Lemin kan soi zau le kana khalai paragraph kan zofa te hian nama chian na tur kan lo la nei reng reng ba nam reng reng hi lui atang na piang ngai ba tlang atang na piang ngai ba phai zo la atang na piang ngai ba mishing atang na piang chi chu wang chuan kan tha tu kan hiat lo tla da wangin tlang mi kan ni te kan lo ki mai thina ma se voinia kan le ko sia hian tu dang kan ni lo zowa tha te kan ni chu wang chun zofa te kan ni ti le khabu kha kan sia ka ani chu zowa dang ani lo wang tha tu chui tu ten zowa tha kan ya chu ni fa chu kip ma ngani an tia chu mi in ka ra chuan generation gap thui ta ka man lai chuan ti chu wang chun he zowa hi zowa dang Chinese mo Mongolia de mo ani lo wang Josepha ani ya ting kan sia ni chu wang chuan nama chian min zir tir tu ten an nam ping po min la hril lowa chu wang chuan voinia chuan zofa te kan ni ti kan chiang dong ta ni lalpa chu kinong ro se kum tam tak tha le sung se la kan san chin history kan ni na identity le kan tha tu ancestor chui tu le chiak tu song te ne na zofa ten lom tu sai kan ba tak se ali kan ni na identity le kan ram country le nam nation hum him na le dam na tura nun na hial lo han tu le tha le sung se tu song te po za na chi bai ibuk thar le bu ram chulang pa ta ani na nga thu le la manga lo hau tlat tu te lalpa pathian ni na pe thu de hoisen takalo kwang chuak tu zol nei te le soi chia na le mu sit na tin reng ka ra po kan ram le nam tun din na tura lalpa thu an don te hoisen taka din pui tu zong te awang pin lom thu i soi thar le po leilung pian tira tanga nama min tin tu le thang tu lalpa pathian Israel te pathian chuan zofa te hun tu dunga pakhat na khovel ta na eng ni tur te pani na nam te ta na eng ni tur te le pathum na khovel ram pum pui ta na trong trai de in pui ni turin min lo wa saya hun te le hun bi te vom tu chuan a hun taka kan tha tu dik tak zowa Josepha ani ti le a tha te a fa te chu zofa te Josepha tu le fa te kan ni ti min hriat chu ti ta hi avaro puyen kum tam tak unau piang hun kan ni hriat lo awanga kan lo in do na te thi sen chuan nun na hial kan lo in lak sak lo thina wang khan pathian bingin ngai dam in dil ton mol molang khai Joy Hisman Australian Nuin sang di le som le pali khan puzai chon Josepha mal som na kha zofa te ta ania chu wang chon voinia hian maflar ka phiara chu ka maflar phiara chu Joseph coat of many colors Josepha ko rong sang khania ka or tir don se mindia mitwine mino tir ta ka lo donga de chuan Josepha mal som na in chan don wangin Josepha tha tu te lukhum ka khum tir don cha hi ka phiar bokania ati chu min khum tir bok ani chu tu na hian le khabua te po kan lo chu to kha ani a chu nu chuan zofa te hi khovel ta na eng in ni don ani zofa te khovel ta na eng ni mai lovin nam te ta na eng in ni dona khovel ram pum pui ta na chong trai ni in pui in ni don ani ati ni chu nu chuan kan pi le pu te na
สับุนเลขาอันเหล่าข้าอันนี้ก็ติดเราวะมาเสเลขาเซียลสับุนเลขาเซียลอันข้ากับไปโดนจะเป็นเนี่ยเปรสานเราบัวใส่อีกสักจวนเลขาเซียลจะมินเปียจุดาจวนเจเนซิสจังอ่ะทุกวันเท่งอ่ะปัจเจียนถูทุทุงลาปามีเตโซฟาเทนากันสันโวตุเองเสียอันนี้มาเสียหุ่นบีเตละกิมลงฟังอันนี้กันเองอ่ะจูมินเปกจูกันนับล้างสับลุตุกเราอะไรขบวนชวนกันด่าดูน่าเฮียนโซรัมทาร์โซลบุกะมิชชันเวงอ่ะกันด่าอัฟเรมเตเสียงกันตุ้มเมกบุกันน้ำหลีกผู้ยังหิงโดนตีพาสเตอร์ชนเฮนัลล์ปนลกวนโลกตีรังอินทักขัดเล่น้ำขัดเตกันอินได้กันนั่นแหละอินเชนบังปุยเชียนตัวหลีกปุยจูอาเราหิงตาบริติชและอินเดียสกัดกันอินนั่นเล่มมิโลวัวสักเล่จูมีมังมินโอเปเล่เชียดันลาตาจูอินสุยคอมเล่ใจกันเรียวโดนตาวันนั้นจังเฮียนเกนี่จูมาเกนี่จูไลมารามิโซจินท่าดูกุกีเรนเคโซมีลุเซเลไฟเพย์อินที่ตัวเราวินโซฟาเตกันนี่กันอินที่เวกตัวไม่โดนลงนี่คงเกมาโซฟาโซนูโซฟาโซนูลาเลโซตังฟาเฮียนปัทเฮียนลารัมโซน้ำเล่โซรัมชันนันชวนกันนุนกันไอส่งเดนตีอินเพย์ไลกันวอร์ซาโตโดนลงนี่อุณเอาเถอะวันนี้เฮียนอินเดียสกัดอิน tribal identities มินเปียเฮโซฟาเตนำที่ช่างสมดีเล็บปังอ่ะมินเช่นนั้นจูมี tribal identities จูกันเราป่วยป่วย national identity ป่วยป่วยต่อตัวนี้เราปันมินตัวนี้จูป่วยเนี่ยกันเล็กบุษยาคีจูบางส่วนวันนี้เฮียน party politics Mani trang mai politics, mani civil politics di tawla bin nam politics lalpan min puitir adu ko ani i dekha kan sentel zawwa haru zofa te haru ne naro pui kan sang thuaya kan pathian mingin ne na puan zar kan zar nge khovela kan I hun kha ala bin het chok don ta Christian habua kan sakhin kha Zofa di singa kan nam ni na national identity bo chat ko pa si bing rama in hung na pal khia chu tu lo tu nge oma chu kul bang khia tu chun tu nge kan roi chuana India sarkar kan roi don ni nge British sarkar kha amo phur tu in ni tin kan ko le don ni love nang le ke hian kan mo phur nai kan ten tha na si bing kul bang chu noi bo bin kan zawai kan ni na zofa te national identity a kan in chung khoma nam khat one nation pathian pakhat one god dan pakhat one constitution trong khat one language sa kho pakhat one religion Christian nam le Christian rama zo phaleng song te chulung walin kan leng sa to hrui khat huana kan tin tlat chuan tunge ni do thia tuna tang chuan khiarkar politics le party politics khel to lovin nam politics kan boi pui to so kam nam ni na national identity kan nei to do na wangin Indian nam du fual ni na tribal identities min pek kan bai bo to kan democracy man me ban sanin zofa te democracy dik tak kan boi pui to so kam kan party politics cheu ban sanin pathian ram politics God's kingdom politics kan boi pui to so kam party bill sarkar ni to lovin lal ram sarkar lal ber lal isu krista lam na sarkar mani ke ding mani aro in rele mani in total republic of zoram thar independent government kan siam to lal ber chuan romin re sakwa zofa te chen ram hi indona kan la ke mo tu te na momin du sakamin pe ani lo ba leilung pian tir atanga kan chena tura pathian Israel ta pathian lo da chu pathian lo chu pathian nang kan nei ngai lo ba kan pe ngai po khek lo zofa ta ni nya dik tak min puan chu saktu kan tharau riru taksa apuma kaling na na in ziana bu bible thiang lim rin na le thil ti te na dik lo thei lo chu kan in ha na lung pui ani se la Prime Minister te na le kha kan sia ka he ram kan se na ram hi
อินเดียมินเปกอันนี้หรอปะดูมามินเปกมาอันนี้หรอปะเลยลงเปลี่ยนที่เราตากันเจนตัวระเราป่าปัจเจียนี่มินเปกอันนี้จูบางส่วนนังมีสุฮินดูอินเดียเองก็มาที่หุ่นสูงตานอินเดียเรามาฮินดูเราเรียนกันด้วยกันออกมาเกี่ยวกับคริสเตียนนำคริสเตียนรำกันยาวากินอินเดียรำหวยกันลงหุ่นที่อัตโตโตจูบางส่วนโซฟาเด็กกันนี่นัดดิกตะกันองนัดตัวระมินชัวตัวระปัจเจียนรัวที่นี่กันที่เวทตัวปนี่กันเราต้องใจพูดเองอ่ะพูดเช่นตะกินมาอินเอาละโดนเนียตินเลยค่ะกันเสียกันโซฟาเด็กกันทำนี่นะ national identity เนมเห็นตัวเด็กตัวมาที่เจ็ดที่โตเราวินกันดิ้งเห็นนี่ดีเขาเวลินมินเชียโตนัตัวรินโซฟาเด็กนำลุงพุนกันพุนังนำลุงพุนาเห็นทรงนาทักโซฟาเด็กชีมิงทรงอาจวงกิมเวกันโซในที่นั้นเราหูเล่ปวนโลกตัวเงินโซฟาเด็กทิ้งลุงหุ่นขัดปัดเทียนกันเบียกตัวกองชันโพลบิกสวยละวะกันสบายกันอินมันตรอมตัวโซฟาเด็กปัดเทียนเบียกินปุ๋ยนัดลางินกันสักเบียกินปุ๋ยที่ข้าราวเรือรู้เล่ตักซาดำในอินปุ๋ยเขาเวลรำช่างมาจังอันรอนปันตัวเขาเวลาปัดเทียนเบียกินเลียนเบอร์อันนี้อัตโตเบราชวนโซฟาเตกันนันรำกันลุนดาวตูจอร์ดันลุยเลียนได้จัดนำตัวรังอินปัวจัตุเล่อินกิเทียมนิมฟิตตูรินกันอินซากันโซไงเราคงทาร์กันโซโตโดระฟังอินกันเราโซโตเลโซเมคงลุยมาชนินคงทาร์ลังปันมินปัวใส่โซตูรินกันปวนเวนโซยชิงเวกตูรินกันอินซาตักเซตันีมิเลมเบียกลริลรูดูอามนับไปอินกันโซนุนมอยดิกตัดเซมดำเอบิลทีเตียกีร์เวกตูรินอินปวนใส่ละมานีโพลปาร์ตี้เล็กชุ่มกตันโจนิโตลบินลาป้าลารัมตานเล็กโซฟาเตตานน้ำขัดรำขัดโพลขัดสาขบขัดที่เล่รวมขัดดำเล็กทางขัดตีอินกันปะเทียนดิกตักโซฟาเตียกีรินกันเพียนดิกตักโซฟาเตียกีรินโซนุนมอยจุโตนูจุอีปาร์ฟูลตีเล็กเฟกับมูลาพันมาสอมเวกเจโรเซ이놈이 로로 advantage 뭐 Dar khadrik makan mo.